abanyarwanda ndabizi ko hari abantu benshi ibi bintu babizi, ariko nanone ndabizi ko hari abantu benshi bankurikira ibi bintu batabizi. So icyo muri murabona aho ngaho umukara, urabona iyo mapu ishushanyije mu mukara, iyo niyo mapu y'u Rwanda ubu ngubu, ariko icyo cyose ni mapu y'ubwami bw'u Rwanda, ariko dufashe the western part na northern part. Ufashe izi boundary z'umukara ukazizengurutsa, icyo ngicyo nicyo bita the pre-colonial law map. Abantu z'abatarakata, abazungu batarakata map. So rero ndashaka kurebe map y'u Rwanda ukuntu iteye iri yonyine. Ni ukuvuga ko ahantu handitse Uganda hari mu Rwanda, aho hantu ubona handitse Uganda. Ahantu handitse Democratic Republic of Congo nawo hari mu Rwanda. Urebye Lake Kivu yose ko iri no hanze y'u Rwanda, pariti iri hanze y'u Rwanda nayo yari iri mu Rwanda kera. So rero icyo ngiye kukwereka, ikindi ngiye kukwereka noneho abanyamurenge batuye babahe nihe bitwa abanyamurenge ahantu bakavaringa. So ikirimo kiraguca imbere ubu ngubu ni mapu abanyamurenge aho bari, ariko iyo urebye ku buryo bwawe uraza kubona ko bahanye imbibi n'u Burundi n'u Rwanda hariya hejuru, ngira ngo murahabona aho hantu barahakase hagenda muri Kongo, ngira ngo nabiberetse byose. So rero ndashaka nanone turafata uruhande rwo haruguru dukomeze mbereke nka Ndorwa, aho ngaho ngira ngo murahabona, urebe n'ahitwa mu Bafumbira. Abafumbira bavuga ururimi rusa n'urw'Abanyarwanda. Reka twumve Nyerere. Abanyamulenge are not immigrants. Abanyamulenge si abantu bagiye muri Zaire. The kingdom, ubwami bw'Abanyarwanda babukasemo barabugabura hagati y'Ababiligi n'Abadage. and the Belgians took Ababiligi batwara igice ku bwami bw'Abanyarwanda. So when we say respect, iyo tuvuze ngo mwubahe iyo mipaka iyo Abadage n'Ababiligi bashizeho, nanone tuba tugomba kuvuga ati mwubahe abantu baziyemo. Ntabwo ushobora guhindukira ugatangira kuvuga ngo kandi ngo ntabwo muri abanyagihugu b'iki gihugu. Urumva bimwe Abakongomani bajya bavuga. Niba atari ibyo, ni ukuvuga ko mubirukane, nimurangiza kubirukana mubirukane n'ubutaka bwabo, bajyehe bajye. Ni nk'uko umuntu atavuga ngo Abamasayi bo muri Tanzania ngo turabarushe ngo nimugende muri Kenya. Ni nacyo kimwe Arap Moi atavuga ngo Abamasayi bo muri Kenya turabarambiwe ngo mugende muri Tanzania. Ntibishoboka. So abanyarwandakazi, ushobora kwibaza ati Mwalimu Julius Nyerere ninde? Mwalimu Julius Nyerere niwe perezida wa mbere wa Tanzania, akaba ari we yatumye na Tanzania ibona independence. Akaba ikintu tumuzeho cyane yari umuntu w'umupanafricanist. Panafricanist ni abantu bashira Afrika imbere, bashaka n'ubumwe bwa Afrika no kunga Afrika no gutuma Afrika iba nyine ihambaye. Abo bantu benshi tuzimo uwa mbere, uwo nguwo niwe wa mbere tuzi cyane cyane Mwalimu Julius Nyerere. Hariho ba Kwame Nkrumah bo muri Ghana baramwishe. Patrice Lumumba wo muri Congo nawe was a very good example, kugeza ubwo Mobutu yatumye bamwassassinating, Mobutu ahitaba president. Ariko ubu ngubu umupanafricanist dufite cyane abantu bemera kandi bakaba bumva ko ari we niyo utayipinze muri ChatGPT. Panafricanist baza ari wo mu president ni President Kagame. Ubu ngubu aho turimo turavugira. Ndabizi Abanyarwanda ntabwo mukunda amahomvo, ariko reka ngende kuri ChatGPT and then nyibaze, urumva ibintu mbabwiye, and then mumenye
ibyari byo. Urumva HGBT ntabwo ibesha, urumva ifata data zibaye collected n'ibintu byanditswe byinshi online atari iby'umuntu umwe, and then zigahita zibishira online. Urumva, who do you consider as a true Pan-Africanist among all the current African presidents? Ninde wumva we ko yaba Pan-Africanist mu ba perezida bose ba Afrika? Uwo umuntu ashaka ko Afrika itera imbere, yifuza ubwiyunge bwa Afrika, ubiharanira. Reba ibintu impaye, reba ibintu impaye. Urumva, President Paul Kagame, ngira ngo wabibonye, number one President Paul Kagame, nta bindi.